Yes Uganda, webale kureba program ekiwa nina mani noza kukakasa ngo nina mani Yes, ntubakira a channel yite yankore media kandi nane ya Kate Mukiza. Tujaganaganira mu story nchenche ningashi embere je turimu no bwiro buturimu nangwa nanyuzikiye na life background ye biography ye kache ke twakwakira nyenatse ubare kubaye ubare kutambuze njiri nawe mbabazi ninyijuka ubumbanza kukumanya ekaberi top radio no jimanya je ninja ekabanetera cyeshongoro cyawe koko kucyura kia ice cyamagara so cyahitinga top radio no yacu promotingire munonga twabi kandi nkaba gospel mukamisinga shintu cyangwa kujyanga neburabura embera netambureta ubwiro ubwo mazire no utakora muziki ningasho ubundo kabo jine utakumanya embera tikumokwe kutwaze ya lockdown embera lockdown DMTK Yoruba kokita kwesiga mukama ore kigambo cyaranga kitugambira ngo kwesiga mukama ahirirwe ariko muti ogubyirwa abazirwa misi nabwo cyanda cyakubana kitera ngo nugumana Rwanda kandi kindi ngo ninkorusho zayo takatengeso bwa so lockdown no bweruho ko karhangana twatera at least ruhangana na yamba takubura mbero byenako tureba natwera nangwa na music kiriyo netambura siana yo ntubatucineyo sana ngwa nito ntubakigire tutakagire munonga music twatenzere kubanza tukubuzeho obwiro butwamara ubwire bwinji tutakora kandi abeshongoza binji nibarira akugira ngo umurimo gwabo kahwaho tukumanya iwe inayo side income kugira ngo basize kuyamba wabaho ninga music ikagumana ikora nano mubwire bwa lockdown side income tiyaman ngo iryaho konka music nayo tugikoze so muri ngo gumwe ningasho gundi konka kandi kindi ninkora na Revive Radio yo muhereza mwe bari kutereza ba Revive wano gamba ngo some radio kargaho twaburabura but we have Revive Radio kandi ni kora umurimo murunji eyo ni promoting abeshongozi eyo ni promoting enjiri mbwenu nimba ndiyo kwe sometime umurimo ne gukora je yes kanum kandi utereza mu program ine program yindi kwereza burizo bakorga Monday kwika Friday shamunana kashayi 12 niyo program yezirice mu bintu byinshi birunje munonga mbwenu wabanogirikiriza riyare tokasigara ricicimo we bari kuna mwe Revive ne shangwa aho muri mbara Revive mu rembo rwambara hamba Guta Street Church Hostel turi n'amahembe gentaho mwe bari gutereza nembabazi mwe bari kuzi music wisha wagitandika umwaka gwajyarowe music nkagitandika 2010 hata aho inyaka 2010 aho inyaka 11 ujyo music okwatiriye nembabazi ruhangana wakwatirire munonga watandikana cyeshongoro ki ngatandikana cyeshongoro no baceta mukamangerizeho naremo kawatanchere na hits producer kabadio by then akabari bakabana bamweta Amisi Kipo Grow Studios Amisi akabari regenda kuba buri mweshongozi weno wa gospel na best Emile by the way tukatumwine nawe interview tukazikorera na bakatuja ati Amisi we atire hit ya buzima nahari mugume mwijuke nonga tumwijuka konko mutukumureba kandi umushabira muheshara abo kuba umuntu nkogo wakoze umurimo gwe nawaza wa Queen Florence niwe mwenu we makingire music ya western in fact no shanga umuntu eshaje na claiming ati nyo producer wa Man Noria uwa Man Noria shanga bagwanire mani batakwenda kumanya abakoze umusije niba zo wakorangerizo nari mwana video wagikora nkatungo mugisha kutandukana zo mutamanya natandukana n'ibyo shongoro mukaga album yona se kabereho ngerezeho naremwa yebare mukama
ikabeho kankutendereze ninyesiga Yesu ishe w'amafuzi na n'ekindi cyeshongo cya haleluya so ebyo ngoko nabitandikiye biri mu Kagera audio zona zikaba hits nuko nazikozwe na videos kandi zona nuko zabire hits ese tezo kabozigwisha ukabaguriza umwana manyito witutu y'abayinji bo mwana tuguzente eya imwe tumuri boro niziba zitariye konke mwe yo kuba inanogera wayine cyo rukunda wawe n'ikintu kashitandukana n'ikikunda mwene ukareba muntu cyo go wahurira waje konka nanyereka ebe binte cy'inkuro mu mutego wanje ako banora music nebere idea nkibakiri nke kiteka no bokine cyaririze cyagutya reka nguze jinte nje nenzo mu music no jango kikaba kiri cyaro umuntu warebireho wabira nyewe nkakunda munonga music ya Peace Chamukongwiri kuna birengere banje buza duweto muntu nkanye yana basakukora naye nimba sakukora kandi ukucyehurira konka nkabanyine rukundo yacu akanje kuna bedenka music akoshanga sometimes nindira ntiyaza stage ndira mwana pura nakwatwa ko njira tukonka nkananye nkacaho nkabandi nyowe mwe kikashige cyo to kugira ngo tinka kibasoba konka hanga naba yacu kutire mukare niyo nsonga bwenshi no ineri yiruhura kujyo yatakutire mutoka kije abo kuba ukatunga chance abeshongoza binje abo bakucira kufera nuranyewe mazirubwiro binje mu promotion nitono baraye batishingire konka binje nibakira kufera ahaho akurwa mukana studio umuntu wakira akwitira tokurenga ari akureba togwa ineset hata cyata ineset azitandika azijya kuterera ibintu birifeko kibitwara mbweno katunga chance ruhanga kakuyamba kashi echabireho kor kuboryo mushinte cy'uruhanga kwesiremo nakugaide ganyo kuza kutanga kweshongora kagezo kubuza abantu binji nareba atakungambira kindiye nimbabu cyo nakoze nazo mukushaba so moyo warahanga nwabe nampabura tora nico cyo kurebera yampikiza muntu tarankoze cyo y'inogamba kugira ngo antero amutwe mfera mwene zikabe mbabazi ngerizo naremwa ukacandika kikaba chine message mpange cyashongore cyo nincemanya ahubwo hari uko bwira mu kuba nimpika mpura 99 na mpura gishongoro nkiba storage kabera uriyo ninga ekaba ni okahandike mbera yo muntu warubasha it was my true story konko okora mugwe ningo kotarebe kabande mirwe riyare sure okuremwa nkabande mirwe ntakamanyirero hanga ntakajuna so cyo shongoro kirinke cyabe cintwara mu kujuna kikaba kirye cyeshongoro cyo kusarendaringa kurekura ngambera mukamanti amana ganje ubwenjo bwanje ebimbe nimbasa gukora mbikozere mbene naremo konki yota kuremwa ndwaniti so kikaba kirye cyeshongoro ecyabire cyo mu mutima gwanje kandi cyeshongoro kinince kitinisa munonga abwenshonga nkabanye nebintu biremiro mu mutima gwanje obusasi burubwinji hazankantura nimpore kirinka hachfo so kuna okugira ngo unyeshongore wale nabere nyegomba abandi konkana ndije nshonga nkaba nimpuranye ndawunye expressing obusasi bwanje agire wabumanye Wano ko shangukagambira mu taka cicengo kikashoza obusasi bwawe yebare kandi kucyashohwire kiti ngakira wakira nkahurira kwenyine kinanyekorire cyargaho mutwe nahurira ngo ruhangayija kundwanira nahuriro kurekura nabaje mbene nkabaje era kikanye bekeshongore cyo manya mwene kinakikuburizaho akuba nantenzire kukikubuza hakubo ine hitse zindi zamani konke kinakuburizaho ecyashongoro kukitere nyaka 11 kikasigara kiboniro mu matu gabantu nkimanyisa ngo ejo message keri strong very strong aho kwa it was true by then setezo zikabana zingana ki studio bobwire bakambatire mitwari 10 yonka bizima shikanga shemtoranje nkaga yebyeshongoro mukaga omurundi gumu muzayi nwe abakwirenda ningo koje tunjira entejo kanje gurire ya shamba kete so norangura akaba akwirira hino akaba inyera hino kuwarugiraho tikuza kureba geshongoro binji munonga kuba hits zo style wija warugaje jo album wazayamagara aho ejo step yawo esate zikarugamo album ejo yo kubanza real zikarugamo sete kuzarugiramo wajeta kango mize mu industry kango mize mungire kinabongerera
wija watera amagara nigakira amagana producer akabajyoho gwe nahitaga credit for sure ogwe nuwe rahanga mumpere credit ogwe ni producer Baram in fact Baram ogwe akaba nkamuraho bakamugamba radio akabashomera kiba kweta music fact tukafegwa aba producer bamani nkabo Hamisi Baram abana bo nawe bakajangwe akaba ishaka yamushomise music level yahiguru nonga yamutamuna sete nyingi Baram wija wamufika wa mtota antire hits zanje mwe ni nyendo nyongera hindisho so kuna kire Baram ekirunje kantu ni manya kumanya that izero mu industry atuzakora ikintu irokondo ikishongo kirunje kirete so ranga yampereze kishongora amagara nigakira amagara nakikora Baram yakinkora cyagamo ukabo cyandikire arupapura ekabera message ya man ejo kishongoro mbwenu ebyarahangana bitangaza ninyijuka Baram akabar Kampala niyo yakikoriye ninyijuka ebyesho ebigambe mwe nkagenda nibihandika ati papura ni umbasi ninza Kampala nkakera so nagenda nintereza kanyino oturaf twinji nchiba naheza kantanta kakanka hindure mwene kata chine masiko nko kuchabe kiti nko kuchura konka habwe mbabazi ekyo ngajana nichandikira umbasi kuwachihira mu studio audio yamazire kuwa wachireta wachikiza kuna chiro mu studio kashikiza radio stations zumwe zyo muri Mbara konka nabwo ntabifire iyo kankoza nakitwara mu mabaga nakitera stage yo nakitera cyambuzabuza kanusha cyaza hasi cyaburamu so finally kunagiye kuba ndyaho gachanka radio kunagiye kuba ndyaho na radio zona zitera amagara kikaba ndakira cyaha cyihire nanye ncura ndiyo mukanya ne cyanje iki so nsimarahanga ejo story yawe nyine waza kugireba munonganishana ne ya Robin abwo nawe akashoze geshonguru nawe yabirajyaho nowhere from nowhere Robin T Robin ogu umwana wa umwana ogo akabohe umwana wanyu fact akakora hotera Robin umwana wanyu ikahitingira kimwe bayisawe ejo story okaba inspired ninga manyaniwe tokaja ngo kajiha arupapuro ka editingamo nchimaisa nacho ikabera story babotire nore ikabera story na bintu endebo mu bantu abo kuba enshonga yo kubanza hariho buna no mahari mucweka kintu kugira ngo abari mu makani barra abatagine bagenda so gajiraho challenge nawire bugufu naremwa hweka so buna bindemirwe hweka kanyire banywano banje bingi hata kibano ganira nawe yoro kwegomba ineka urisizwe natukogo nayenda ki oreba nara orebe nako yayine ntagambira umushija hati shidora amarwe no oriya ineka ryo nara nanye tinjine nikuninjibona so nkanyine ibintu bingi binkoro mu bantu umuryebi yakari muna munywano wanje akayine enju so akatwujuruzo no wishemwe tujunwa nawe agira ati atkonka ati nikakushabe sharanche ati nkagambira mukama ngo muri Mbara munanga ko wakumpa mu muryango gumwe atkani mwene nkabaje mukama nkakusimba mwene akana atonze atono ufunda wabakani wakenyi ataini hokorara nyombi hura mari nyibuzo ko kashenseje kita kwayo nchibandi yaho ndeba bagiga babine bizima bukora amazina nje tungana kananga tinkaza no kore ochuza kuchondoza nwari kuche kumnemu narebera kimwe nti as long as umuntu wokino mwisi tokama ekinda nakanaje nti ebyo no bitakumara warebo inamagara kiba cyaho omutunji no inamagara ahabo kubatinde magara ebye byabe nayurukira byonegesha wambuza bikatwarwa nabatashimanya so najanti obutunji bw'omuntu omusomo bukuru no kuboyina amagara ejo story ejo jandike makatabo wabo kuba no byakwa professor nintekateka ngo boshomere bitabo bihangwe nawe analyzing atakarengaho maze aho kubejo ni research ni research aho kubejo research ka very strong kugira ngo ori nor byona bori president bori ki amagara nicyo cyukuru abo ebyo kuboyine gishaho tine amagara bakuretera icyo twe noyetenga tuti
kuniyongere sente nkaryeki nkayisyaho iki konka wotine magara oba babireta oba babikuhereza n'okubimanya tokubimanya buri kimwe n'uburyo utapana ngo unywa hatu izo tine gatunywa konka oriyo ine amagara je wabona amizi binanahurira rye story yo kujunwa ngo ijo junwa anyaka mito ninga myaka nk'uko nakugambira ngo icyisongero cyanjye zo naremwe cyo cyatira mu kujunwa 2010 so kunabire ndyaho nahurira nyine kwe ubwenge bwanje bwababusha nkahurira binabe ninkora byantama narebe nabe ninkunda ndikorenga ibyamani nareba bitanyamba so najya ntukunkashi nkaba nkuzire ndiyo muntu ugurira mukayici krustai mzee wanje nakunda rahanga munongo sa nimukunda nibamwita uhogo mzee Charles Cesare kamwishongora n'cyeshongora album zwanombuza audio manstart by the way baza karawa postinga haka shani nyajanta so mzee yogwe ne manzuru yari akatukuza umukana Santa Marahanga kuko bwire ko kwika umbenyeto manya life ko kutwaza so nkanta kajunwe utakehire yoje mwe so 2010 bwanyuma y'inani kugambira storage yo kuremweka n'ibintu byone byantama na yirukanga n'umushija nazo byambura makuru najya ndabunje ntakwikiriza Yesu so Yesu nkani mumanyaho kake kacenga ko kurero kumuntu no manyi ukamanyire kanisa no mangusande n'umuzo mukanisa konga ko nabe ndahira kari yarahanga ryanjira ngo siba ngantaka siba sibe mbasiba bata ni ukorinka mwana wanje ubati atabunaza kusiba buri no gwemere yabura niwe DM so nazo mukusi najye mukama ko rwanje ngo sibe ngayidinga sibe totari ashukoma ryari ati wotarye so nasibe cyo cyo kubanza kuzubakira umwazi umwago kusiburuka mpura nanje atotasiburuka nararantari icyo cha omukasheshe apurira kandi jangu gumizamo so kikaba kitiyo ku marebero bishatu utine cyo kutomuntu unubwako b'amafranti nubwako bamizi ebiro bishatu ekiro nizoba kunabe nimbeheza nahurira kandi jangu wajuna utinda junwe byo kuburi omukanisa so nahurira kandi jangu wajunwa rahangana guma nanyureke kitashikire cyo tachikora kiyeho cyo kireke so nazo mukanisa nabagambira yabendi niyo kisenyo ku Church of Uganda nayatura nabagamba tyunka jundomuka banjangu yatura nayatura nayakira Yesu Kristo nukwe najondwe ntyo watandikiraho kandi wahereza togefuza aho kuba ubwire bwa ruhanga gukora ariho munywana wanje pastor kugira ngo adiyo musi pastor ameke nuwe yabire nagira ati akayina keshongora tobu nibwo bunakubwokora kwawe akatira keshongora umuruhango nibwo bunakubwokora abo kuba hati oburuhanga yakuresire yakwihirokwe yakuhikize manya no bori nko muhereza ishaheje no ryo muhereza wa mukama kuba yakutira radio yerandiyo ni muhereza abantu abo kuba nohereza za radio tukujya ngo ni nkora ngo mutuyohereza which is good Keti okatungaho chance washomaho aho kuba ujyo mucyara ariko ari presentable tukayenzire kumanya gecho nkashomaho konka bwambere yo mushizo mwata bashomere biki nkashoma biki bice byo okashkankashi nkayiko musiniye yakashatu nohanga mwena kukorire abo kuba umuntu yakureba akareba naba hata bakushoma bakazo mu mabara kora mazima narebera kimwe ngo ushomire in fact nko munsi z'abajungu buni bahadi guri ku rugire cyo wakora nko muntu hadi ngo kuyimukire ukanalizinga cyashongoro ukakikora hati bejo diguri nibijabajyangogu akakorechi yagira ngo yakora ngo amagara yareba ngo amagara yakora research ye bakwereza diguri yarangine ya Yesu abo kubano ho nahire cyeshongoro cyande cyankabire ntandikire cyeshongoro kisya kikagizire video so
hariho ubundi kwebuzana nyoko beke kindi sitari mbabazi za mukama era niko kugira ngo sitari mbabazi za mukama ngabire ntandikire umashomere tindi abazirwe je tindi tine hinakubire aho abandi batandikira noro umuntu orohoje ningo ine cyari waza ku mucondozo shanga inaba mukwatsira mukono family yabe narga background nje ati kunka togaruko yebuza kashinyowe kabire ntandikira so video ejo nayo yone very soon buzima ruhange cyakakikora naye kandi nanye mbwe nakusimiraho mukama abo kuba iki yakorire ne cyamba hati nyonkanye nigambira ngo kare ndaratungire chance yo kugira ngo nashoma maybe no mutawone nkabire ntarimo nuba nurunda kutanshira habura konka bashanga ngo ruhanga kakukorera oshomisa abantu abo binji baso twashige kintu cyamani ojire wakora ansemu kandi abatakukimanya keta kozerekesho ngoro cyamani cyo mwakogu taito hari neha kori bawayambukire utagebwa kusima kandi tube tumangu twayambuka corona twaza kusima konka twajigaruka mukace onkesha yona yarugamo nituza kusima zakujambuka nsima tuza kusima kitine muhera eceshongore cyo kacandika bwire ki wacoza bwire ki story yacho mbwena abo kubana cyo kiriho fo nawe unco tukureba cyo kiriho eceshongore cyo abuna kugambira ho kacinti ebye kanje bikatigana seba konka bayima yegumisho ga mukama ranga kangareka yanje so yangareka yanje omushija wenyine wanjishe wabana yagaruka twawedinga mwene Yesu akoze bikuru so twahereze kurwo mu mbaga ekaberiye 2015 mukwezi kwa munani so umukwezi ko kubanza nakora kusima natebekana zo kusima rahanga ko natebekana zo kusima rahanga kabana habura yebironka bishatu naronda imishorrongo yabenenje mesereza mu nsimira hamwe nashanga za buri igana mushanje negeti kuri abantu basimuka nareba realentesh kuri abantu basimuka ninge nakube nimbanza abo birahanga nkorire so kunabenisha mebgambe byo nazo mu kitabo cy'eberagiro nareba rango yabenaye hanangiza abisirayira twumuro bamwari bwanyuma yo kuba bari yo mu rugendo basobirwe batakumanya ngo bija kwikakanani wene yabe hanangiriza toyerinde otariyebwa mukama najanti ece kigambo ne cyane nanja toyerinde najanti ko nashi ece bigambo kuna kubiha mwece shongoro hazajiba ni nsimu bace shongoro so natebekana se bigambe byo mbire bugufu nahirwa nafuna producer waho naho ece shongoro yacintwara twakiza yo twacukora kurebero biri kusima nakishongora kusima kwanje ngo nabanze kuperforming for the first time 2018 ya shongora nakishongora kunga naguma nchine nakibika nishanje nakishongora kusima kwanje so finally nija ngukole tambuza music na flash nagahe mabaga ishongora cyagina nyine ukimanya takimanyira nagiye kurra nahurra abantu bantera amasomo ngo cyeshongoro tokora video yecheshongoro kiyashi korba wayihambukira so rangaye nenkoraye echeshongoro kwe cyashohire kityo konka tindara kire kukirikira no kora video in fact video ngikozura umwaka guhwira ine myezi nkamushanga in fact rero nitambura munonga njandi video yawe uri trending so far kandi